Gereza abantu bayizi mu buryo butandukanye, baba bigeze kuyijyamo cyangwa batarayijyamo, ndetse usanga benshi bageraho bakayifata nk'icyita rusange kuri buri muntu wese. Nubwo bayifata nabi, hari abavuga ko ari ahantu buri wese ashobora kwisanga ku ikosa rito cyangwa rinini yagwamo yabitekereje cyangwa bimugwiririye. Bati nta mugabo udafungwa, umugabo mbwa aseka imbohe, n'izindi mvugo zigaragaza ko gufungwa atari ibya runaka gusa. Hari n'abavuga ko gereza ari ishuri umuntu ashobora guhinduriramo imitekerereze igihe yisanze yafunzwe. Hari n'abayita nk'irimbukira igahabwa amazina nk'igihome, imva ifunguye, ahacecekerwa, n'andi mazina yo kwiheba kufungiyemo cyangwa utinya gufungwa. None wari uzi ko hari gereza z'abagore ziteye ubwoba kurusha iz'abagabo utaruzi kuri iyi si dutuye? Muri iyi video turaza kurebera hamwe gereza 9 mbi cyane z'abagore bakoze ibyaha by'indengakamere ndetse n'ibyoroheje, ariko bagafungirwa ahantu habi cyane kurusha ahandi mu isi. Mbahaye ikaze kuri The Bros Entertainment. Ku mwanya wa 9 hari Santa Marta Acatitra. Santa Marta Acatitra iherereye mu mujyi wa Mexique. Ni gereza izwiho imibereho mibi na ruswa ikorwa mu ruhererekane. Nimwe muri gereza mbi z'abagore cyane muri isi dutuye. Santa Marta Acatitra yabanje kubakwa kugira ngo ibemo abagabo n'abagore, ariko kubera ubwiyongere bw'imfungwa z'abagore yaravuguruwe kugira ngo yakire abagore gusa. Nubwo bimeze bityo ariko ubwinshi bw'ubucucike butuma biba inzozi mbi ku bagororwa muri iyi gereza. Iyi gereza yagenewe kwakira abagororwa bagera ku 2200, ariko usanga imamo abagororwa inshuro zirenga 2 ubushobozi bwayo. Ubuzima bwo muri Santa Marta burangwa n'ibihe bibi gusa. Ubusanzwe akumba kamwe k'igereza kagenewe abantu 4 gusa, ariko ubu kamwe karimo abantu bagera ku 10. Ubucucike bwinshi nk'ubwo ntibukuraho gusa ubuzima bwite bw'abagororwa, ahubwo binatera ibibazo byinshi bijyanye n'ubuzima. Kugira ku mazi meza muri iyi gereza n'inzozi, ibikoresho by'isuku ntibihagije, kandi ibicuruzwa by'isuku ni ibicuruzwa byiza cyane muri iyi gereza, ariko bake nibo bashobora kubyigondera. Ubusanzwe abagore bafungiwe aha baba bazira ibyaha bidakorerwa urugomo, ahubwo ibifitanye isano n'ibiyobyabwenge. Ufungiye aha nta nzira n'imwe ibihari yamufasha kuhasohoka, yaba kujurira cyangwa ikindi cyatuma usohoka. Ibi bisa nk'inzozi. Mexique nk'igihugu nacyo kirangwamo ibyaha by'urugomo n'ibiyobyabwenge. Usanga n'abagore badatangwa no kwijandika muri ibi byaha bisanzwe bizwi ko bikorwa n'abagabo gusa. Kugira ngo wumve ubukana bw'igereza nuko iyo bafunze umugore ufite umwana muto, icyo bakora ni ukumuha uburenganzira bwo kumujyanamo nawe, ariko ugasanga umwana agiye kubaho ubuzima bushaririye cyane. Abagore benshi bemerewe kugumana abana babo bato muri gereza kugeza bageze mu kigero runaka. Nubwo politiki ishobora kuba yarigamije kubungabunga ubumwe bw'ababyeyi n'umwana, ukuri gukomeye nuko abo bana barerewe ahantu habi, bambuwe ubwana busanzwe. Nubwo raporo nyinshi z'igihugu ndetse n'amahanga zerekana imiterere y'ubumuntu kuri Santa Marta Acatitra, nta cyakozwe kugira ngo ibintu birusheho kuba byiza. Inkuru z'abafungiye no guhamagarira impuruza bibutsa ko byihutirwa gukemura ihohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu ribera inyuma y'izi nkike za gereza ya Santa Marta Acatitra. Ku mwanya wa 8 hari gereza idasanzwe ya Bangkok. Reka twerekeze amaso yacu ku mugabane wa Aziya. Gereza idasanzwe ya Bangkok muri Thailand ifata umwanya mu rutonde rw'amagereza akomeye y'abagore ku isi. Iyi gereza y'umutekano hafi ya ntawo, ibamo abagizi ba nabi b'abagore bo muri Thailand iteje akaga, ariko kandi kabirimo abagore bahamwe n'ibyaha byoroheje ugereranyije. Abagore benshi ba hano nabo bakatiwe ibihano bijyanye n'amategeko akomeye y'ibiyobyabwenge mu gihugu. Imibereho muri gereza idasanzwe ya Bangkok iteye ubwoba cyane. Gereza izwiho kuba yuzuyemo abantu benshi, akenshi bamo inshuro 2 cyangwa 3 by'ubushobozi bwayo. Abagore bafungiwe aha bahatirwa gutura mu twumba twegeranye cyane. Ubucucike bukabije bwongera ibibazo byo guhumeka bidahagije, hamwe n'ubushyuhe bwinshi biganisha ku mibereho idashobora kwihanganirwa. Ibikenerwa by'ibanze nk'imyenda isukuye, matera ndetse n'isabuni akenshi ntabwo biba bihagije. Ibiryo nubwo bitangwa ni bike kandi ntibiba bifite ubuziranenge, biganisha nanone ku mirire mibi ikabije. Ubuvuzi bwaho nabwo buteye ubwoba kubera kubura abaganga bahuguwe n'imiti y'ingenzi. Ikindi gihangayikishije cyane muri iyi gereza ni ukubura amahugurwa ajyanye n'imyuga n'amahirwe yo kwiga ku mfungwa. Abenshi mu bari muri iyi gereza bagizwe n'abagore bakennye kandi batize, bituma benshi muri bo bitabaza ubugizi bwa nabi kubera kwiheba. Kandi iyo urebye nta n'amahirwe yo kunguka ubumenyi bushya no kuzamura ibyifuzo byabo. Abagore birashoboka ko bazasubira mu buzima bw'ibyaha nibaramuka barekuwe, bigatuma habaho gufungwa bikabije. Nanone muri gereza habamo ihohoterwa rikorerwa aba bagore, aho usanga basambanywa n'abacungagereza umufiririzo, ugasanga babyariyemo. Urumva ko abana bavutse ku mfungwa z'abagore ni irindi tsinda tutari bugarukeho muri gereza idasanzwe ya Bangkok. Gusa abana bemerewe kugumana na ba nyina kugeza bageze mu kigero cy'imyaka runaka. Bakurira ahantu hasobanurwa ko bitaweho, ariko nabo baba babayeho nabi cyane.
nubwo imiryango myinshi iharanira uburenganzira bwa muntu yinginze ndetse n'itangazamakuru rikomeje gutangaza amakuru y'aha hantu, nta cyakozwe mu rwego rwo kunoza imiterere muri gereza idasanzwe ya Bangkok. Iyi gereza ikomeje kubamo imibabaro no kwiheba, ibyo bikaba byerekana ko hakenewe ivugururwa rya gereza byihutirwa. Induru ziva mu rukuta rwa gereza idasanzwe Bangkok ni iz'imibabaro no kubaho. Abagore bo muri gereza idasanzwe ya Bangkok kimwe n'abandi batabarika mu bihe nk'ibyo bahatirwa kwihanganira imiterere y'ubumuntu. Ibyo bikaba byibutsa byimazeyo ukuri gukabije imfungwa z'abagore bahura nazo ku isi. Ku mwanya wa 7 hari gereza y'abagore Vientiane. Uyu ni umurwa mukuru w'igihugu cya Laos. Urugendo rwacu rurakomeje mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya. Iyi gereza y'abagore Vientiane ni muri Laos. Iki kigo ni ikimenyetso gihiga ibibazo byimbitse byugarije gahunda za gereza mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Iyi gereza iherereye mu murwa mukuru w'iki gihugu, yuzuyemo ubucucike bukabije. Ikibazo kikaba cyarushijeho kwiyongera ku mubare w'abagore bafunzwe bazira amategeko akomeye y'ibiyobyabwenge. Abagore bapakiye ahantu harutwa n'aho amatungo aba. Ibyiza by'ibanze nk'ibitanda cyangwa matera ni bike cyane, bigatuma abagore benshi baryama hasi kandi hakonje ku kigero cy'ubukonje bujya gusatira munsi ya 0, ndetse hamwe no guhumeka nabi. Isuku ni ikibazo gikomeye. Kubona amazi meza n'ubwiherero bukora, ibi byose byangiza ubuzima bw'abagororwa. Indwara bandura ntizigira ingano, nk'ibisebe bikazamo inyo n'ibindi. Ku mwanya wa 6 turerekeza mu burasirazuba bwo hagati, aho ni muri Iran. Gereza ya Garishak muri Iran ihagaze nk'imwe muri gereza z'abagore ziteye ubwoba ku isi. Gereza ya Garishak yari yarateguriwe kuba iy'ububiko n'ubworozi bw'inkoko mu nganda mbere y'uko ihinduka gereza. Kubera iyo mpamvu ibura ibikoresho n'ibikorwa remezo kugira ngo imfungwa zayo zibeho neza. Iyi gereza yuzuyemo abantu benshi, ikaba irimo abagore barenga 2000 mu kigo cyagenewe 1/2 cy'uwo mubare. Abagororwa bo muri Garishak bahatirwa kwihanganira ibihe bibi. Ahantu ho kuryama ni hanini ariko imfungwa ziryama hasi. Akenshi nta buriri buhagije buhaba. Inzu zirashyuha cyane kandi nta buryo bubamo bwinjiza umwuka mwiza. Amazi meza ni make kandi ibiryo bikunze kuvuga ko byanduye. Ibikoresho by'isuku ntibihagije. Hano hari ubwiherero buke cyane no kwiyuhagira ku mubare w'abagororwa, bigatuma abagore batonda umurongo amasaha menshi kugira ngo babone ku mazi. Kubura isuku ikwiye hamwe n'ubucucike bwinshi bitera ahantu kororokera indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu n'indwara zo mu gifu zikunze kuhagaragara. Ubuvuzi muri Garishak burababaje. Nubwo abantu benshi bafite uburwayi, hari ikibazo gikomeye cy'abakozi b'ubuvuzi kandi imiti y'ingenzi nayo ntishobora kuboneka. Abagore barwaye indwara zidakira cyangwa abakeneye ubuvuzi bwihutirwa basigaye batavuwe, biganisha ku mibabaro ikomeye ndetse no gupfa rimwe na rimwe. Nubwo amahanga yamaganye kandi asaba ko habaho ivugurura, ibintu byabereye Garishak ntibyigeze bihinduka kugeza uyu munsi wa none. Iyi gereza ikomeje kuba ikimenyetso gikomeye cy'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu muri gahunda ya gereza ya Iran. Ingorane aba bagore bahura nazo, bamba uburenganzira bwabo, icyubahiro cyabo n'ubwisanzure bwabo, zigaragaza ko byihutirwa ivugururwa ry'amagereza ryuzuye no kubahiriza gahunda yo gukosora uburenganzira bwa muntu. Ku mwanya wa 5 amaso yacu yerekeje muri Amerika y'Epfo, aho dusanga gereza yitwa Ancon 2 muri Peru. Gereza Ancon 2 iherereye mu nkengero za Lima, izwiho kuba imeze nabi cyane, ibikoresho bidahagije ndetse na gahunda yuzuyemo ruswa yo ku rwego rwo hejuru n'ihohoterwa. Abagororwa bapakiye mu tuzu duto twangiritse kandi dusa nabi cyane, aho usanga abagore barenga 10 bari mu kazu kamwe. Abagore ba hano bahatirwa kuryama hasi kubera kubura ibitanda, biganisha ku kutamererwa neza ku mubiri n'ibibazo by'ubuzima. Ibikoresho by'amazi meza n'isuku ntibihagije. Indwara ziterwa n'isuku nke hamwe n'ubucucike bwinshi. Usanga indwara zandura kenshi harimo igituntu n'indwara z'uruhu byiganje cyane. Nk'izindi gereza mbi ku isi, ibiryo biratangwa ariko mu busanzwe ntabwo bifite ubuziranenge ndetse ntibihagije. Abagore benshi muri iyi gereza usanga bafite ikibazo cy'imirire mibi n'ibibazo by'ubuzima bifitanye isano. Abacungagereza bo muri Ancon 2 bazwiho gufata nabi no gukoresha nabi abagororwa. Ibintu byo guhohoterwa ku mubiri no mu bitekerezo hano birasanzwe. Kwiyongera ku bihe bibi ni ukwaho kw'abana muri gereza. Abagore bemerewe kugumana n'abana babo bato, bivuze ko aba bana bakura bahamya kandi bahura n'ibintu bibi by'ubuzima bwa gereza. Imiterere ya Ancon 2 yanenzwe cyane n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'itangazamakuru muri rusange. Ku mwanya wa 4 amaso yacu reka tuyagarure hano hafi yacu muri Afurika y'Epfo rwagati mu ntara ya Limpopo, aho dusanga ikigo ngororamuco cy'abagore cya Bros Ent kiranga ibihe bibi abagore benshi bahura nabyo ku isi. Ikigo ngororamuco cy'abagore cya Bros Ent kirangwa n'ubucucike bukabije, aho umubare w'abagororwa kenshi urenga ubushobozi bwacyo ku ntera nini. Indwara zandura nk'igituntu n'indwara z'uruhu zikunze kugaragara kandi akenshi zikemurwa mu buryo budahagije. Ibiryo bihabwa abagororwa nta buziranenge mu bwiza no mu bwinshi, bigatuma imirire mibi ikwirakwira mu bagororwa hamwe n'imibereho mibi.
uku kubura imirire birushaho kwangiza ubuzima bw'imfungwa. Kubura ubuvuzi ni ikibazo gikomeye. Urebye ubwinshi bwa virusi itera sida yiganje muri iyi gereza n'izindi ndwara zidakira mu baturage bafunzwe ni ikibazo. Inkuru y'ikigo ngororamuco cy'abagore cya Porokwane ni igihamya ikomeye ko hakenewe ivugurura ryihutirwa kandi ridasanzwe. Ku mwanya wa gatatu, reka dusubize amaso mu majyaruguru muri Amerika ho hagati, tuhasanga gereza kabutindi y'abagore ya Bros Ent mu gihugu cya Guatemala. Gereza y'abagore ya Bros Ent mu mujyi wa Guatemala iduha incamake y'ibintu bigaragara abagore bafunzwe bahura nabyo muri iki gihome. Iki kigo ngororamuco kizwiho imiterere mibi no kubura amikoro ahagije. Ni ikimenyetso kandi gikomeye cyerekana ko byihutirwa ivugurura rya gereza mu gihugu. Gereza y'abagore ya Bros Ent yuzuyemo abantu benshi. Akarusho kano nuko abagororwa baba ahantu hatuje. Akenshi bamwe n'abagore barenga 10 bapakiye muri kasho yagenewe abantu bane. Nk'izindi gereza zose twavuze, umubare w'ubwiherero bukora no kwiyuhagira ntibihagije ku baturage ba gereza. Amazi meza kenshi aba make, bikarushaho gukaza umurego ibibazo by'isuku. Abagororwa bo muri Bros Ent bakunze guhohoterwa ku mubiri no mu mutwe. Umwuka uri muri gereza urahangayikishije kandi n'urwango rurimo ni rwinshi, aho usanga imirwano ikaze hagati y'abagororwa ikunze kugaragara inshuro nyinshi. Byongeye kandi gahunda ya gereza yarangiritse cyane. Abagororwa bakunze gukenera guha ruswa y'igitsina abarinzi kugira ngo babone uburyo bwiza bwo kuvurwa cyangwa ibyiza by'ibanze. Kubura gahunda nziza yo gusubizwa mu buzima busanzwe byongera ibibazo byo mu mutwe abagore bo muri Bros Ent. Ku mwanya wa kabiri, aha noneho reka twerekeze mu gice kinini cy'Uburayi bw'iburasirazuba na Aziya, aho dusanga igihome kibitse abagore batari bake cyitwa Penal Colony EK14 kwa Perezida Vladimir Putin. Aha ni mu Burusiya. Iki gihome kizwi ku izina rya Gehinomu ya Moldovia. Ni gihamya y'imibereho mibi imfungwa z'abagore zihanganira mu bice bimwe na bimwe by'isi. Penal Colony EK14 irazwi cyane kubera ubucucike bukabije kurusha ahandi hose abagore bafungiwe ku isi. Iyi gereza abayifungiwemo bashobora kumara iminsi 5 batarakaraba, bataranoza amenyo. Nabyo biri mu biyishyira ku mwanya wa gereza mbi cyane ku isi. Yubatswe kugira ngo yakire abagororwa magana, akenshi bamo inshuro zirenga 2 ubushobozi bwayo. Kubera iyo mpamvu abagore barekuwe akenshi usanga bigoye gusubira muri sosiyete. Igihano cya Penal Colony EK14 cyakorewe iperereza ryinshi ry'uburenganzira bwa muntu, risaba ko habaho ivugurura ryihutirwa. Nyamara umuvuduko w'impinduka waratinze kandi ibintu bibi birakomeza kurushaho kwiyongera. Imibereho iteye ubwoba, ihohoterwa rishingiye ku gitsina no kutagira amahirwe yo gusubiza mu buzima busanzwe bishimangira imbogamizi zikomeye abagore bahura nazo muri gereza, bigatuma isi bimenya kandi ikagira icyo ikora. Ku mwanya wa mbere turahasanga gereza yitiriwe El Buen Pastor muri Colombia. El Buen Pastor iherereye mu murwa mukuru wa Bogota. Ni gereza nini y'abagore muri Colombia. Ubusanzwe yubatswe kugira ngo yakire abagororwa bagera ku 1000. El Buen Pastor izwiho ubucucike bukabije, akenshi bama abagororwa barenga 3000 kugeza ku 4500. Imiterere y'isuku y'ahantu irababaje, hamwe n'ubwiherero budahagije kandi bukunze kuba bubi cyane. Kubona amazi meza n'inzuzi, kandi abagororwa akenshi bagomba guhangana n'uburwayi buterwa n'isuku nke, bigatuma indwara z'uruhu ziyongera cyane n'izindi ndwara zitandukanye. Ibiryo bihabwa abagororwa ntibihagije, ahubwo binakennye mu mwimerere wabyo, bikabaviramo ibibazo byinshi by'imirire mibi n'ibibazo by'ubuzima bifitanye isano. Aha tugeze reka tube duhagarikiye. Wowe induzi ni iyihe? Mwakoze kubana natwe aha ni kuri The Bros Entertainment. Mukomeze mwagura imiyoboro twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.